towards Ricci. Second effort, it dribbles it. No! Did Akio clear that off the line himself? What in the world? Lenovic helt alene med en 2-3. FC København spiller Sigurdsson glider, og han fælder Victor Nielsen. Det er helt forfærdeligt, det her. Nej. Det er et uhyggeligt, bizarrt selvmål, det her. Oh no, look out! What a mistake! Can you believe that happened? Oh my word! Duverger, Canadian born, doing a solid